son kan itu ang tek long nisan ini ke political convention itu main pen ningarong ulo ate all political party kategori cetong lo alang itu main pen opinion lapen suggestion event ini bangke labang so political convention bangke fruitful kusi adi dojot pen chunga Ladakh Congress Karbi Anglong district Congress pen Vice President Secretary Hai Samson Inti Vice President Law Langli Lapen Secretary Hai Suren Singnar Alang Lutung Main Pensiong Ketong West Karbi Anglong District Congress Aya Vice President Hai Bijoy Peron Nang Ketong Lapen APHLC pen Vice President Rajesh Tisu Lapen Treasurer Rajan Timu Alang Lutung Nang Ketong Lasodat Napi Dimahasau pen Sumorjit Haplongbar District Congress Committee President Alangli Asabo Amena Akam Dokok Penajo Alangli Tini Nang Cetong Minister Alangli Kobo Nang Kurilo Kasi benar-benar bang Luka Alangli itu Alang Meltingkan Lasonto si ini JCCPA Alangli itu General Secretary Akai Rubindo Rongpita Nang Cetong itu Lapen Convener Bahini Akai Kolsing Peron Lapen Akai Soising Rongpi Alangli itu Menghidupkan Lapen Tini Asabo Kapikuk Chat Bangke PSDC itu Menghidupkan Alangli itu Kopi Aku Sungane Alangli itu Kasi Tini Kato Gawe West Karbi Anglong pen atau kanu pen penangan CPIML leader lapen de kedara pun nang ketong milsi adi dojot pen labang so convention political convention bangke akachin mo na pot itu pen churul lapen de all political party leader pun amena opinion solution na itu na pot so bang sekali itu pen kasi ini jasane pet Abang so sampai resolution milkin konik lo, kasi ini CPIML Liberation Hills Party Committee ahin pen, labang so political convention na bangke ini Narendra Modi, Amit Shah, itu BJP lead NDA government ahin pen, itu damtang rata tungkan potensi, lahai komitmen atau consequently like adu ko ya pusat ini ya bangke yat dia adang rata tu dia pak anu da tu ya bangke pasal si Karnataka election BJP kan paran pakalo lapen October November long ordin assembly election long kami long ka BJP ka haji Kemudian Mizoram malah BJP masih ada, Pasantol Sikkim malah BJP masih ada, Kerala along Abu Bakar Lab Democratic Party si Nanda Veruba atau next Lab Democratic Party si Pasantol si Rajasthan along non Congress ruling Obam Kusuk Jala Basarka, Pasantol si non Madhya Pradesh along non BJP itu Karnataka along Sonthar Abitung bitung pen, alang litung, BJP dan Congress